Karıganımızın sebebi manav topalım çıkıp biz yaş baldarımızın yerlerini aldırıp trilik kılalmay beceriler cayloğu hadalarını aydayalmay tamam kıynalıp büttü. Biz şunda kengirsizde yaşayacak bunu çok pişirdik işte doğru paraganı kullanlar gibi varıp dünya alanında Moğol yer şu aytılıp otkan tosulgan yer şu yer boyunca bu video. Karıganımızın sebebi manav topalım çıkıp biz yaş baldarımızın yerlerini aldırıp trilik kılalmay beceriler cayloğu hadalarını aydayalmay tamam kıynalıp büttü. Biz şunda kengirçilikte yaşatıvedek pulu köp pişkekte işte zavod fabrikanı kurganlar kelip alıp dünya alamdın yerige çek koyup tımsar menen tosu alıptır. Bizim baldarımız kıynalıp ne işke var ne döşke var kıynalıp atat. Şunu bir karıştırıp koyun. El menen birge olun, ay baktılı, altın taktılı, paşa olun, ellerdi, jakşı karab, jakşı sıylım, sıymaklar jürünüz. Biz sizden soranışız, şunda neme. Bizge pulu köpter, beyveçerelerdi, develep defsevelek, kolu jetkende urup kaltak devamele, yerini tartıp alat eken. Bu uyat, pişkekten kelip alıp, bizden cayloydun, yarımını pansiyonat kılıp, kurmakçı olup, temirlerini oturgup da şaptır. Uyat emes mi? Bu yetke meçit salatırgan emes, pansiyonat kuratırgan emes. Bu ata bağlarımızdan kalan yeldin yeri. O yerde hiç kim koruyalmaydı. Nege beybaşarılarga şeyetten bir tamarka dese bir beyttağın. Pişkekten kegen pullu köptörge beri al. Men tenderge uttum. Tenderge karasudu ut de berip be. Başka yerden alıversin kelip. Bizde kısmay, özü kısılgan yerimiz. Bir aytarağız cık tacık. Tacık'ın anklapta otursak biz de kaytıp gelip kıynav atar. Sizden soranışıyoruz. Sizin ömrünüz uzun olsun, paşalığınız kenem olsun, yolunuz yolda olsun layım. Yeli cürtmünen birge olun, bana yaş baldardı saktanız, koş koldanız, baldar gelecektim, baldarı bari. Yeli cürtka, paşaga dağı, Ermiyaga dağı, bari joka baldar gerek. Şu baldardı sıylap bir yerini acıratıp verişinizi suranam ben. Urmatlı kalayak jurt, urmatlı el saylagan prezidenti Sadır Nurkojoyevич, urmatlı Jogorku Kengeштин депутаттары, biz sizlerge kayırılıp жатканыбызды азыр эле жогоруда айтып өткөндөй биздин Кара Суу Leylek айылдагы элдердин жайыты болгон негизи бир эле жайлообуз бар, Карамойнок деген. Биздин эл только ушул жерде гана жайлоого чыгат, кышында айылга түшүп кетет. Элдин малы бара турган жерлер Лескоздун Токой чарбасы тарабынан 21 адамга арендага бөлүнүп берилип калып, бүгүнкү күндө эл жайлоодон малын жая албай, каяка барышын билбей, жалпы эл көтөрүлүп, Лескоздун начальниги менен бир айдан бери, бир жылдан бери биз Лескоздун начальниги менен тартышып келатабыз ушуну чечпей маселени. Акыры болбогондуга байланыштуу ушул бүгүн эл дагы мына элдин атынан чогулган балдар, бу жерде 350 адам кол койгон, президентке кол койгон кат менен кайрылганбыз. Губернаторго кайрылганбыз, акимге кайрылганбыз. Кайра эле келип туруп бир-эки адамдын кызыкчылыгы аренда плата чечилип калып атат дагы элдин кызыкчылыгы көңүлгө албай калып атат бул жерде. Ошондуктан биз элдин атынан сиздерге ушул YouTube аркылуу башка соц тармактар аркылуу сиздерге жетсин деп кайрылып атабыз. Мына өзүңүздөр менин артымда көрүп турган эл, ушул отургандар бардыгы элдин өкүлдөрү чыгып сиздерге кайрылуу жасап жатабыз биз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, азыр эле айтып өткөндөй сиз өзүңүз шайланардын алдында биз эл мененбиз, элдин үнүн угабыз, эл менен маселени алып барабыз деген убадаңыз бар. Эгерде ушул убадаңыз анык болчу болсо, биздин элдин маселесин чечип бериң. Ансыз эле Leylek кыйналып турат азыр. Bir жактан Тажикстан кол салып, ел ногдурап турса, бул жерден келип алып туруп, малды жайлаганга жайып таппай кыйналып атабыз биз. Качангаcha биз Leylek бул эменин арасында тура беребиз мындай немеде. Ушул маселени тез аранын ичинде чечип беришиңизди суранабыз биз. Урматтуу жогоруда турган жетекчилер, дагы бир жолу элдин атынан сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалап, көптөн көп үмүт кылабыз. Шуну тез арада чечип бериңиздер бизге жайлоодун сезону өтүп кеткиче. Буга чейин эл кайрылса Лескоздун ошол арендатордун бирөө кайрылып алып туруп, Баткен райондор аралык экономикалык сот
Arrendatorga çeçimin ошол арендатор bir taraflı kararlan dep arrendatorдун полисага жер чечип бериптир. Ал чечимге эл наразы. Урматтуу сот, siz угуп жаткан болсоңуз, эл менен макулдашпай туруп экинчи мындай чечим чыгарбаңыз. Эгерде элдин үмүкчү болсоңуз, siz сот болуп иштей турган адам болсоңуз, адилет болсоңуз, адилет караңыз дагы элдин үйүн жан жайында угуп туруп, мына ошол чечимдерди кабыл алууну токтотуңуз мындан кийин. Соттун аты ким айтып коюңуз? Biz sizden ушуну көптөн көп суранабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоев, ушундай сотторду дагы бир карап туруп, адилеттүү чечим чыгарышын көзөмөлгө алышыңызды биз суранабыз сизден. Turuңуздар.